Evergreen Omega. Sana tene. You are what you. Namu ya de. Adura na hu amobo biem. Ye ni o. Sabri abahe. Oja eye chiremana. Na nwotwe aba ponsi media samienu. Eframa chinkwana na menu bremu. Odi Ahenkan Kwame Yaboah. Ghana's international killer bobo nu aba kupe omro radio so. Aha eye pue mantama dia tumo. Ahenkan yadikan. Edi okrum yansa chiri pom yansa. The best radio station in the east. Ye gagu misempo kra. Enanso yakwasi ada. Bosumi march no. Ne da toso say no. Da toso aduasa. Edumi yansa. A Christopher asumi nyame kwasi ada so gbobo mo akwa Sunday. Ni body be the kind dada. This is am kwamu amukọ. The best in the east. Yama chefu nyina che. Yara masisa mu di ma video so ato a. Ensam jadi e shem cry. Eni ade bramba no bai. DJ Kwabike with Stone Boy production team near tight. I am your presenter for this morning. And then so Ajumtini ba kuba femu ha no pay. Say the sun ya no. Ajumtini ba kuba femu ha no pay. Mi mboni di oba no abondi. Said ye nyame do wiase ni. Enu ode ne doba kono ma yan. Sa obi biara obeji sa ne doba Yesu Kristo adi no. Obenya nkwa. Embra wonam abrabom basa wuni ani da so no. Enu na se wo bowura wugidiem. Na wo do huma awurade no so mu se kwan. Obeji wo do aye de ope. Awurade Nyankopon so ji wasabi mpredu ase wanyo nkwa. Wajima bi ka wabusuafo. Waje ofie, waje woyire je umma. Waje wonamfofo. Wapiti ye die ni go so a. Na ase ntonsuo no. Na piti obi aso. Idini ajinkwa Yesu Kristo. Na chiri ni anim obi ni ho. Obi nso timi vane won toto ye na ajinkwa Yesu Kristo wo da. Bible say, "Enshani wanga wo hu ni waje adie." Me kam obi ati asese ye nyina obi amfina ni hu Yesu da. Ye nshanu patam ba bi ada. Nanso ye ndigye ye ngidie kira ye nsa. Oni ye ho anopa awia anaju da suom. Inti wa ye na jinkwa. Wajime. Wajimi oh. Yes way. Good morning. I'm aware there. Asidan Kaurade. And I'll pay Asida Samben Abaso Kachasa for Rade. Sansa do pay me by Kwabike. Bra Kwabike. Ojagum Sempoa. And a social media handle on YouTube and on Facebook so. Ahenkan FM Stone Boy. Ahenkan FM Stone Boy. Onusu jinamu bawe. Inti adenafa. Baby ehwan. Baby antom. Edam yopo. Nondu bope na ma sorry so. Na de dwumadi awodo aka omutu odwan chenso de abe piam. Odi Ahenkan Kwame. Sabi de nye ni nipa na edidie. Ye ni abofo. Ye ni nyame nkronkron. Ana asi nkonwa radio yi so. Ti nyame sem na awrachiche na afutuo na enkranhye na atene na ani adi bawura mu. Ana akwasi ada ma charge.
market. Me talk coffee, me go jene, me talk katia, me talk mama no so flock one am yama there. Me talk money. Ah, people. Yeah, we say any auntie. Did they buy a new nene? Radio Papa. Thank you. A poem mountain Machete, Ahenkan 93.3 FM. Lawyer Kasa. Any pagina to nyina ba kwa. Dia won po ye your po say hey. Abadin no. Anyway Yehovah, Yehovah. Hey. Hey. Me put him near radio. My band in Dino. I knew Yehovah. Me put him. Yeah, yeah, yeah. Ebi kutu emwa. Na saudi wa bandi ndini asafu awurade a wonu de woni mi de aya no ya mane ma iti mi ka mu acha se na no pai enyanya mi bi nka nyame we hu ate fare ya wa bandi ndin na wakuma so ade nyina obedi ama. Let's go 2 3 ampo ebi ada nanya Adia dai. Ana go inside. Put that team new Yehovah. Hey, good engineering. We have decoration and pharmaceutical. Abruzam. Odi Awa be Facebook said the man me take drum me for fair fire. Say yes so na cha o ma ho ye fe say. Ye u sa nka from Facebook no e TV ka share na board dem ha. Into u wo so a asa wa ba TV so no. Say me nya liba fon. Hey. Man me say take drum na ma badwi. I fita kama. Asa me say kwadwa po dem. We think man godi yesu akira me godi sasa mo nsambia chi a. Kamena on futuro. Madang ma ribisia ma mesi nyina he. Kambara me na bobon fom. Jimi enti. O da ontade nyina atete. Atade ase otoso kra bo ontoso. Asina na onka. Bua. Na onka. Wo jimi. We enkwani omumu. Adia nyame kire ni se obenya nyame fufuro bi dia ka no ntimu a mugiri se nyankopɔ ni wa sabi braduasa monso mboɔ monso nnua monso nkonwa no monhwɛ yie papa dia oma nkwa di obo nipa di obo wiase di obo emunyoma nyina ni dini asafo awurade Yehowa se obi
aduane to Yesu Kristo a woye ni ye wasiesie no omana ni onyam omani sika omani nkwa omana asumdwe osama na wotoso onye ni mugidie se daachi so wumpa obenya osura himemu akọ asasi susu badi dance no wawu so ubedi Yesu Kristo achi wa asasi su a ubedi de ansa no wawu Ejina tufuwa My boys are good and the boys are good. Oma say kotoko foro wo mu ni mbo league no mo da first ori odi on man so be sheko to koke na ri awe mo obi adi and got the birthday. No, Saturday. Oh, yeah. Radina. Sure. Hey. And asema me de bro number 2 days said do away with self-imposed limitations. Bro, self-imposed limitations. Me nyo ene entimi membi wo a enyo obi na dia to so eyewa na watam e dia to ho so self-imposed limitation. Wa na wode akwansidie bi agu angaso abra boma enu nti entimi ma wuntimi nko wanim na botai nti a wode ba wiase no wuntimi nkunuro ho ena kwasi broni se self-imposed limitations.
a self-imposed limitations about Abraboma de and say it makes you lose sight of your vision. Entinya bibia na ebe na eyo. Enya bibia na ya wadamfu bi na eyo saa. Enya wo fa bi ne wotaba bi ne wo hwe ahoma bia. Eya wankasa na wodi ohaw ene amane bi abegu aboboa no na ada ne pampim. Inti wuntimi enkroso wuntimi ntwa pampim no. Ohaw bi wo wa sabi enya onipa dasani na aye. Ana enya sunsun bia na aye. Yankasa Yesu ane yaban yana motuo bi ene disa ohaw no aba be hwe yen. Nukura sunsumbɔne oho abaifo ne akabrechire honhom oho saa na onyame honhom kronkron so oho obia ne nadwuma woyo obia ne din ne honam se onyame honhom kronkron aye neoma pa osaafo no so wosaa nyoma na babo ni se onyame di nipa dasani enpe ama no nti di nipa bazo oyo wasasi su no wobetimi aye de ama ne ho enu ntina menu mienu yatimi gbo adwaman tini yatimi gbokro no tini yatimi din samone tini yatimi wiade tini yadin konkonsa ye kan manfo wansama anya ne kore ensu nyame nkuyan adantia wade yampe ama ense sabri de yoba so ye bia wo de ye na ni nyina monfifi etwabre no du a wobete wobobole bobo esan sewurade de ya pa ma yenti etoda bia yankasa ya pena wode adom yen nti yetimi kofa ohaw ne amane beto ye so na aka eye di ahye ne enam ne ebusa kiri se hwan ena ye me misre wa ewa na ayo ho self-imposed limitation bebre amaya bomrewa bi sabi baye mami bi mani baduane a woni sanse wogiri sane mami na eye no wobiri ni papa ya aka ogiri sane papa ana amoa no wobiri ni ku na tidam so mfa ni ku nya bogare hye wamfa ne yire anya hwe ewurade wa wo ba iti wo nya akoa na mom wankasa na wodi nyoma bi an konson akekere wo nan ne wonsa ana wo sa nam epa busa wo kwa busa ya ji nkosuya ya ji oshinam ya ji wodwan aponchi be ma efa apapo ya ji ubi and then why need I tell say you have simply imposed certain limitation upon your lives. One I would nyoma bi aye pempim ade ayo si akwagu abraboma tete wo ene mahuhua ni nyina erade na wo me ade meto aso na busuam me se ni kwadwa me ma me ni akua afrakoma ni studios na metia kwadwa newsroom sina me bono ekuche nsam nyina ne ya abatu from mu akuafra ewere ne akuafra kwa na akuakra radio awumio ina yemi ni po inya abuwa o moja wonumu o kanza funjanya amatio meni bira makabi ajira o ninya mreza o radio nyangopo Abozege man is live on radio. Don't touch the door. Adina ate afaso. Radio awumia. Nade mayo abisio. Anyumu eba na me mame ngui. Eba ya chepa. The obo akura fa nwu. Eba anyu weni anwu ko bike. Wanyi a obobi. The obo very comfort ando. Nenyumu obonya zanyu ngwa. Antisco pato mana bia o pata pa intima sama migusu amene wo chen na no pe wa Ahenkan FM no me ma waso ate ena no pe sai ampa sunsun banu ho abaifo ho apemsayefo ho nanso ade abuako e control the body any enipa dasani wadwen e da wutrim
is the very powerful engine in the human body. Enipa da sani nipa dua nyame de adom no no. Ade ba kwa asombu wa nipa da sani mu ani na dwene. Wadwe nya, wabra bonso nya. Wadwe nya, usuba nya. Wadwe nya, oniya nya. Wadwe nya, unya nyomapa. Wadwe nya, boni diwachi. Wadwe nya, ensamoni ayo trimu ma. Wadwe nya, umpe yedie. Wadwe nya, upe peseminkum nya. Self-imposed limitation starting from the nation Ghana. Ghana has placed a lot of self-imposed limitation on itself. On my way, I woman, young Kazadi or how any amania bebrese and I church a minute. Into the beer, the nimni asra, the nimni longia, the nimni bisiamo, the nimani abrafua moya buada. Hey, you have just placed limitations on your own selves. What play DJ? What play DJ? What play DJ? What play DJ? Hey, hey. Any muamio? What play DJ? Cheche. And you may be I am conson. Ebini amagana. Ya wanyoma nyina ma maybe I ye nansu yesra ne adi. Adentia. Ya nyewuni. Masaria no be. Ya ni odo ama man no. Akandifo pewiase sika nyina egu mbotom. Wamunwi nkwasefo. Wamunwi akwanpa ho. Wamunwi business ho. Wamunwi se wo bia bra boy ye Ghana ni bakwana ni. Dia wa dwene so be ye se tam. Na ni pa nyina afa no wanrabo. Would that be our Namadio? Meet me, radio session, meet me in Sifia, meet me in Northwood, meet me in Shabby Biase. A self-imposed limitation. What drain I was, what drain I got to say, where would one Saka in your boy? Namidia Miss Anwan Semetima Bobra Quabroche, Miss Anwan Semetima Biaguma, Namis Anwan Quasimetima, yes, where did the Mayan Santranis was so for. Madam Kenya, Samachani Panwaji, yes, where did I what drain and Elsa self-imposed limitation. Adio. Bible says, and come with Gideon to say, Sinapia ba. And come Mubaka Sachra Apple, Mubaka Sachra Mepo, and my Mepo out to 2 Akogupum. Any Panuma Samian Sanchane, the Awadi Kano Ababam, the Awadi Zusun Ababam, self-imposed limitation. No man who's Usuna and Kugo. And as soon as Sibadia Miadan Toka, as soon as Sibadia Miadan Siabron sign, Media Master Aboah Asrewa, Metisa Atro here, Minamana Maham, one of my Rimi Prebu. When you refuse to think big, you will never grow big. So when Timmy and Suda Cassia, when Yanni Swadi one Cassia, one man no ma Cassia Muanisua, a bad day so Beni Abayo Cassia. Mejume Sheradensa Yakonia Besha Radensa. Ya yene ya maya busuya ya mpatam ya maisha radensa. Na dia bakwa could a black man and self-imposed limitation. China ni abrantia small boy GSSS. Banuti mi bagana antimbaga mzenu wa science ase. Ghana ni binsu chotofro chobi. Di obenye dienti omana dwapade nyina se ekra mfare ho. Me canimasi sudia me wiase nyina ate. Me canimasi ni people akere me tiefo in gavam sir. Bibia ni wa ya de pa wo so ba ya wuntubi nya. Agira wo bu hu abomfia. Bibia ni wa bo trim poso ba ya wuntubi nya.
Intiafiti na kwe. Kachira ukra. Kachira unipadua se. Matina se de mensasha midamli fo mache. Mama madwin abu mi fo ache. Adwin Kwame ye. Adwin akwasu ye. Adwin awuda mitirim. Kwankwantani fufuo na wudie. Ena me kawse. Me kachira wo se. Adon no bedo. Kuya no be ye. School no be ko. Ade na paso ahase ubetimi ahase e. Edwade no ubetimi adi. O ma no ubetimi ahwa wo. Enye se wo fa bi amoa o mantie ne o ma na kafie. O mo dam. Na no wo fa na wo yi. Onu wo fa na wo yi. Ene edi abusem ne yedi anya ye. Ya wo fa mu nyina wesika so ma amoa e. Anam so nu wo fa na wo yi. Wasuru buade obuade ho. The very big key. Safin safwa kase edi bia yedi eni padwen. Wo wadwen nanse nipa akwa na wosese no. Eh maami okwe de. Ntuma e wo free ai. Ntuma e wo free. Papa ida isi bisia nkwa na ni sa no. Yesi oda ona. Wono na da. Yesi oda ona. You don't have evidence to prove. Yesi anyone. Da bia no betra dwonhye wo. Ka se twam na wo kan. Yeba hu bia na ate nkopias. Apetition se na ate e. Na wu ntwa me tot kakra. Na de mu nyew. Da bia mu so nyama. Because you are refusing to put the mind to work. Uma adwene nya adwuma. Uma adwene no anya adwuma. Positivity is not part of your thinking. Say bibi ba ye, bibi ba kwaso anka wadwendwen ho. The only man is sekuru. Ebra yo twamu ntenka. Yeso opema ro. Wabepel. Yeso opema wabepel. Be ma ben wo po dwan. What is a be ma bi po dwan? See e be ga so abodam. Ni ma pa ope enfa ho. Abrabo be na wo so wo bo. Abrabo be na wo bo. Ewi asi ye ba no wanwan, ye bokwa no wanwan. Entafu akwa ba ko ba nsra ba ko ato aso. It is up to you to start thinking positively. And the Krasia de Bibiania we are betting as we oboa. Yatina twa brace nya bi ko school and then ya ben and grofo. From hani nya starting capital. E kraya sia. Ya see and the crowd baby. Mu kra de mutai ya na Facebook social media. Wo how to me turn dia wan kra. Enya ni eton fridge ni TV nyina Ahenkan for me. What you radio station turn your mother. Enso na adwenkese ye de abata ho. It is up to you. Eya wo na so transisi adwun se de na metima ye kwampa so a me nsaba kuma no a me mokro no. Me mfumani nto me ni ana me se so. Me mfumani nto Odi Ahenkan so. Me mfumani nto me wafa bi so. Me di mani nto Nyankopon so ani de me nyansa metimi de aye. Na se mwa bi firi ba bi be kan de me ye no ho a na ye mfa so. Me tra boaboa na me di mani tu se me wafa bi beboa me a. Me si bi beboa me a. Enkma nko. Me ba pa me wafa ne me ma me mu de o mo yo mafo mu de. Akoda de o na fa no ko school. Hwe no. Enu yo obatan asade. Me ma me ne me papa ne me wafa no o mo ye ma me. Dia ka ye no after school no. Wo fu ani ntu se wo se ena nko pa adwuma ma. Wo fu ani ntu se wo ni ena mpa adwuma ma. Suku na awie no oba basia de oni man so beko ano ko na adade. No asofu asi so. Hi, I am Snapchat. Hi, Facebook Live. Me pe likes upo tiri so. Upo apampa so. Awo pe de agide. Wafu atiasi kromu ya adwuma. Wafu chima nyadoa. Wafu tomba ire. Enu me ko odana dwo. Ko hwe emma o ma dressing nice. Wa wini tra kama bi. No tonka doko. Wa tonka doko. Adichi obema bi amaniska obedi. Unsu da oda mpaso. And why when me say toy. And a high. Unyeska to data ba unyeska nkoto atadwonton. Unyesika to data ba unyesika nkoto amo ento. Every big person started from a humble beginning. So start from somewhere and God will take you far. We didn't do Odi Ahenkan Kwame Yaboah. Anope mabekom. Ye tri na ye. Send the matter menka. Mu tri na ye. Mabe twa. Mi twa na hyew no aka ho aye bibi. Wadi nkuni. Sa wo pesa wo kwa wani ma. I was so we knew obeka kasa eya e de a kyerɛw. Na apusu na awoso no say eh say me dem de mabra boy di agro me say minim krofo bi omdu omani tu krofo bi so say mo no memo mo yeye bom na so tim bebe mutim
Yes. Yedie will not chase you when you put your fingers or your hands between your legs. Yedie enhwehwe wo mena do nsa hye odamri fam. Agira wo tu yedie nwana mo. Yedie no opobi akono ho, ba opobi a watu saa na mo no. Ene o se Kwame despite ne seka bibia na yeye adentia watu anamon papa. He has built an image for himself. Menu mienu enye mu gidie say despite the on fa the phone ma. Me bwana. Saa na wiase abobra. Wo de wutu ede be no aka na ya so. Me of afrin kan beba, wo de pan no beba, wo de buo ene beba. Pan no ye de buo na eto. Ase okoko nyina na me na de awu. Enso me na de ama hoho. Sa wo no sum ne ye. Wuti fie mre nto asam ko a wetwa mpanfo fie nyina da pa. Tu na na kura ukoko fo wa fa nya wo mobo se tawisi. Anu ameni apuzo ye kwato ba ira ya chi woda wota. Ge bi atade a hye no. Efiri na ya se ba buzu nyina aguo. Na mzie sister atade e fa na I am ready. Yes I ready for ba wo so e. Aru oda form. Am so mo da mo sere. Atade we wuni ne wo se ahwe no wade a hye fie epia bonten woda amantam. Ede nam. We firi wa ya se aba no fusu nyina aguo. Na wo gide awiase. Ose me enjoy am zumbo. Ube hia ba ku be dwane. Ube dwane. Mami bibo si Kwame. Asema kan ku aba wi ani native oni mami kan. Intimi meche nam. Me de apaso na yutwa nam no. Me de atwitwa ni ntade na hu bebe ba kwoto foforo. So wo ko amoshe da ya selection ma no. Won sha atade ma nafusu nkatada. Nafusu se tra. Do batum bia kukuro. Kwame ahe Odi ahe obe mini ni nyina gune yam banche ene anopai aba wagum ya mi kenya nyemania eya Kwabi K ene ehye mi nkran Kwabi K DJ on duty one wo tworo gumanim ti se eburo bi beba mumbirim no mensaka ojumtini chocho roba ko Ghana ha Nani nchi efri achimda enu nti anopai dress on dia banso nyankwada akire se wo fi Diamond Town bibia onu bia e gold to chi na ga se wo mono kwa yi nwoma ne nyina wanya odwetiri e frano maame odotema wanti mi anyino ojane okay maame nko odotema ho ni omo nkomo kakra Mami mu akwaba. Hey, anopedi anode. Amene. Yaira minyabema. Na pombo ko de. Nyame adu. Ane ntia no pose anode. Amene. Makoma so nsɛmpa na no pewu kekeka na sa no. Na se nyame nkronkron ya adwuma. Me na me ka kyerɛw. Kyerɛ sɛ mayiwa ne mamu abi abade. Sesi ade omu mpa adwuma o. Da bi o. Womu mmere, womu mpebere. Enzo bezo ye yi o. Womu mpebere o, enzo bezo da ka papam. Yes. Won pa adwuma. Pa adwuma den. Enzo pe V8 adem. Oba na etwa ne pruise. Na wa mmere wo be den ne wanya. Emfa. Na se nipa kura wudi yie na wuni adanse a. Sa na eni enyina so. Chese nipa wudi ya e wo se adanse bam. Ese adanse. Ye ko wunchi a ese hu babia wo hya ase. Hu babia wo hya ase. Obra wa fam. Wuti ni suo kakra. Ampa. Wona ase ye fin. Chese wo bre, ese se wo bre. Na se records wo ho. So hu. Obi busa aso ma ase hwe. Ni ye die nkan wansam o no papa no wa bre. Na wo de wo mre, wo fiti ya. Kreton. Wo fiti ya, tu pani bi na se nyame wa bre na nyame hyira na. Wo fiti ya kwala 25 years wo pese Unso wunda ono no ka na wabre na wonya unso woni enemu bi na woni ne nyepe emem na ebe na yi uba kwaji nkwase asika duro uba wu nkwase awuo wo mu wu no mungungo wo mu wu no enti mesira mu emerante ne maba wa mwesi so mu mfa dwumaden na mu mfa nhyase na adwumaden enhyira ene anu onyam wom aw emfitiase ne de mu oden na kwa wiye ne de nkunimdie wom said ye David ye David adwuma ne se
Jesse edima na nyankwala adwuma se ne manyina do ye last born ka akiri ka akiri de mani trim ya ne de otifie no se nso mani papa dwane ya de ne kwose esere so won hwe enwan na ayi jatani sisie kwabrafo ba woni omo mfanye de wanya adwuma ketwa se won se o wadanse mo sa wo ya adwuma te adwuma enhu a ehye nyame no nyama adanse beden ebebem wo sa no so nyame di ko because odo be ya de sa wo di fon ache onufu so atwa to Facebook enya adwuma de sa wa wuro ho na dia to Facebook enya adwuma de eye nkwase adwuma Adotema na ubakwa nkanda bai bebe na mame Emily be yatimiko that's right ye krom ni aba ya krom ti ya pa ba ya krom so hado ye krom wanda pa pressure ni da bi pressure bi ani ha mi se la juida mada ubada ewiem se fom na unim efi grazu ni ha da bi andiza no ha eja wa do enkrande bon papa unya do nsa wo mutira ya mi goshem pressure ni mu na za goshem kakayo wada no suko yi papa bi pa ye kromode so efe se no nanka yesire ye mpanifo se ka kru ye ni odoba na enwuma ba ku mienu se yi ni ti opomu ha obi aha no so tu kwai eja wa dwo mi fi se menke ho ba kwana na se mabo na mpesi no ma ne grabu efiora ba kwana ma di eja ho ene na mbetu bi mama ko o ma di ewi media media na mi chawo nya mi siano na nya mi waso mi boy pano waso mi boyo na nya mi waso mi boy die ayadana ebebe mu wate hey jinidio ayadana ebebe mu wate ayadana ebebe mu wate chideni mo bisani me de chidia bebe mo komeni ma ayadana abam ayadana ebebe mu wate Mr. Chideni mo bisani na be na wato for this no adeni na di bo bibi abedi abano edana bebe mu wate jini di wate odo tima edana bebe mu wate Ahenkan from near Odoti manie ye jana to say kreme yam pa bada yaji yosudi ame minyangui masa bo adromu hakame We have good sound. We have decoration. Onyame wasabi boyo ananyame wasabi boy dia adana ebebe mu wate wadoti ma tumame mese anyame wasabi boy onyame wasabi boyo anyame wasabi boy dia adana ebebe mu wate ebebe onyame bose ya ebebe mama babu Shandia baba Ami washa mi boy dia adana ebebe mu wate mama babu mu jo mi bose ya
Ababa mu wate. Mame Tobo, what charge dodo? Tobo. Na esi etimi di we fem ba ko edi eni radio papa Wadi Nyankopon. Abozege. Thank you. Ye Wadi Nyankopon. Anti odotima onyum we bribi a me drop o radio so no ede awrehyimu bi mame ede awontoso bi mame enwum no secret o mpa ye den because enkran piece of me jaguma na timi sunsum no Kwame Yaboah sunsum no awoso secret be na onyum we me kai say first day me new interview Peace FM. That's right. In fact, Odi that any idea Papa bi. Yes, I papa. And we are chim for dance. Hey, Jawad. I know now. What's a bit on man? I me catch anything. Guy, yes, suppose anything. Kwame Yaboah. There be bongo di fara. E catch zebra osa. But I want to me. Oh, to me. Brother. One more. That's all. No, tagwe. Me brother ti business no je no pro. I na me chance so abafo obetuo. Me hu. We are serious. Yes I. Ubenya che. Na nwum no. Wo se onyame bohye no. Eye den na ebebem. O pesa wo ka bibi kire obi. Ana ede na wo pesa wo de to Ghana fo tirim. Me nwa bema. Abo boga ba ko pe. Sharp. Na se wo ko ya che ti misira. Maba. Me da ko twa ba ko aba. Oh. And a pay someone I walk in na just a macuma me de. Amen. And some in no bonnet of fano. What say I have for one cancer pa? Yeah. Nay, what you say now, we and a be a bit near ye. Ampa. On him. Now, me teach more down Cromwa, Yamia Maduma me conquer and me cotua blabosi. And Timmy Crown will be crowned who's my anyone, meaning to me. Now, a year women and someone would the one of Becano. Papa. We know some at a kind. Near Ubecana, papa, bebem. A ye bonus and a bebem. Ampa. Now, maybe a tremor me conquer a bontin so some me one me brano. O deep man funny easy. Oh, Father Boko. Missy, me and me mammy, your crow on crying. Me call me was a me could baby at an aboberano, whom many moon. Hey, one am farm bag. On our chrono. Intimidate madam for madaka. Na enye easy. Ba wonim. Bra me bra ni nyina na me dede basa ni nyina no. Na me ka kire me ho se me ene na me bro. O kire bi de. Ene na me bre. Na wonim anwade bi. Agira oka. Me dede nkofo nche na edu ba bi kwa na yetumi. Wo se wotire obi nche kaka na ho ye. Na ho afono no. Na ho afono pese otu. Ba bi kwa na me kwa wache wa ha. Me kwa na me daachi. Ekita me. Wow. Obi a woton flames ya de bobo dem. Na broni baby ejina ne fie ya bronsan ho. Na wa park ne car papa bi. Na wo gina ho. Na matade no. Na meye fi flame ni mu na matwitwa. Na aka abronsan no ene nipa no ene car no wo gina ho no. Ana mabobo ene hye me bag mu. Na me si me da achi ni. Me da obi nchan so me si me da achi ni. Me da achi ene kita me no. Na esa de na hu ye no. Wa picture dia ko tirim. Ana mafaka. I said I show bag. I said I show me bag. Said that she say now be. Say na my brother be. Eh na wonu so de hu na so. Eso baba. Enti man hwe ne am na me na mu. Man hwe bebi na me nya na. Man hwe bebi na ene ma bobo ne ho ko. Na esa wo na wo ntwatwade. Na brabo twawachi. Na emu ode papa. Yesu Kristo. Esanse wonim. Na meti kromo hanom no ni ntia me ma me konkran meti kromo hanom no oti achim da no ti achim odan ti odani ba na ti hai laila me ma me be yare kafra na okuti adado aso da bi titi ni a okuti adado aso ni ye twa me ma me nan ba ko me papa adwuma nso ase me kan yenso ye doso ye makoma ko 12 o papa na wo wom One me ma me na wo yen sa na yaka 9 makoma ko 12 na yaka 9 wa purum na abrabo yi mo ye den na oboafo bi ani ba bia na me ma me ni papa so ni bi se omoni da me so so na abu abomi eni da so abomu ahwegu na mi dia mi wo gidi na rehye mu se nyame nti ebe ye
enti meninam abrabo ni musa na me se me nyame be madum mesi dan won kran me metoka me yesu nti ebesi mi ye me kwa kofa me nyanim nyina o chemu da na me ni omo bankan me di omba so nyame be madum na sa ta ma keke kanwuma nyina na wo otro na me ni 1000 po na do ano na ekeka me de mano na but na me wo gidie se eye den na me wo gidie se eye den a ebebem na me be boa me man na abamu ana Odi. Yes, madam. Bruso. Maybe papa can be cow anymore. That's right. Hey, otiofo bi a wutie me na no pay. Mama asem betie mu kwawo. Hwe de na ni da so ni mu. De wo bra ansare wadi. De wo da amanfo mantwea. Ye de na gu ni so. Ni tri na ye ye ko beda me wa me na mpadwunso e madwunso me na dem. So, enso anan wadi adanse se wo bai. One for trotron, one for Uber, one for taxi. Christo who more brony ni bossa washa say, denana bebem what than came. Into one subas who fear, Ubada came, Umabe ye, Uniamubedi ye, a yadrina wardrina, and quasia green doors will trim to ye, dear Nachen. I'm saying, Passami Kunya drink. Who's our mother who breno? Now would you only me dream? Now would you, mamma? Now would you say, we have a phone your macon cry? A bit of quabruching, a bit baby of bruching. A be a pentecost as for a bit more so added on Mocam. Yame, Yamma, my toss to say, we toss me, Minamidi, Bemechi, Minamidi, Bemechi, Minion, if I am Pabi. Wow. Or down on a tongue, if anything. Pipes no yeah una dinechi sabi miss me can just say we are one to sikam there be o fienye Odi Ahenkan love ni bia kotoche ben grantie e bi goda o kra yesi me ba pa fidie ya grantie bi pa no ni skwa bo ma me ko ma na no saka kan kwa no lo be ko that was I papa follow so many skwa bo ko ma no ma what I can see you mad me fidie ina wi no dala akwara de zako kaka ntere keke kwana ore de be kwade me de kwe onji no obebra the last hour ina ni aka ntene da ono ezidi kontombre ni yekwa bode mpesi ni nyamanchi bitu a afa jene ni nchi wo vie enkwana no waye no ti aka ntenda keke odo nsaka kola kojo pobu afu radio papa ntira jase bozege tenza miti wase a wonnum eye onyame boshe no na me nimu se ensema me di manu ka nyina no ebebem ebedu mire bia nyame ebeboaboa no e de ye enwuma mame esa nse menya nwumtuni unya nwumtuni na nka menya nwumtuni o nti free him by me de asam ne mpo me ankasa to de bi na me hu TV so a na me bisa me ho se ye timi na me gina hoyi ena we nyina ebem odani ba me nka bi shemu na emu odin se mame me no ka se me ye adwuma wo kanshi me obi a me di dwa me ye dwadi ni business woman nti 2019 no that could be me kwa sorry patona kwa sorry ben me ko open heavens je se osuru mie ene ruade na bi osuru man amen ko nyame bibi amen nti me kwa sorry na ye program nti ye so for invite prophet bi manifi UK ebai na enkom shebo shewe no na ye so for ankasa so yodi fonti na wa first day minimum na te say 20 years ni me ko ni program na mo bi so me ko shia no kan the same thing kire me na me obi a me ho kire me me ni ba bi dade ene na mo enwuma zembre me na me David man fan Ahenkan samukra nti prophet ni ba ya oye ministration na me ko to ofe nti me to wie ya me ko no frɛ me no se me nyina o nti me twa manim dan se me no se ai ana o se wo hu se me posters bibire bo Ghana ba bibire me ninam TV so a me to nwom na enche bia me ya nwum tuni na me gidi ana na me gidi kire se ensem a wo frɛ obi a o ka kire no nipa no so agitu se ni asofo ne kan no kre nti me so me gitu mu na me bisa me ho se ebe ye den na ne a ono wo ka no abam se de Mary busa abofo no nti me gitu mu na me ka amen nti me ba fi na me hwa because me nchro onyo da
me ntro nyum da ene mama dwum se me tro nyum biada enti na me 20 after 21 days no that could be enyu me makọ kan hia ba na me ni kunu yeti wona ye bonkomo enti me kunu kasa me ntimi nka bi me tisa enyu bi tugu masum enti ana me ka che me kunu sampa na che onye di na me ti asem ele onya kun papa ka nyo Odi Ahenkan me tia o me no bonkomo as ye di na me ti asem ade so obi agina wa kasa ngwa na wuti asem kuma wa so ngwa na me tie me ngwa na me tie me kunu de won ti bi nyame hu enti ho na me kunu so ye di nti bi tie ya na nyame se nganu kana dwono de mana ebeka se ye de bibi obi di na no atua maso ho a wo tungu masum that's dramatic me sorry ye no enwum na me ti na no na me to ma no sa no na me na enwum be a ebebem owurade nyame abam so awie abam enti me ade achi na me frɛ so for na me ka che so aja eno na dwade bi se ye me na egusu a ekoso eteme na me ton ade nyina me kwa me be nyina me wo hia me kan hia obehia me kan se me timi soa na me nyame ko yini ma ho se na me so ne ma na me ba oni abre se me ni abre won kra kro chini ba na ni nwan no me so me dia me nyina me business nyina na anyumi tugu masum enti bi ka che so for se ene me pestilio be bi na me nko na me refi se enkom hye bia ba na me se amakai nti me pon djuma me du fie na me po bi ka me na obi kire me studio bi na me ko me keka amasem no mo se me ntonyum no mo nti na me tonyum na mo se na my record o me kita book bi anso me hwem na me se da bi wo me tirim nti me tirim na me tonyum o record so phone so da bi wo go gina microphone na jana dam me tonyum na mo se ne me hit no me rabutu ho na me rabutu di ne ma hye maso ne me tonyum nyina na enye ba ko pe ne bae ade achi ne bi san bae nti eno so na me kai eno so nti sada ne de anyum 3 ene bae nya me adum na e bae e fi ho de ko no ade chi bi na me ko studio e ka che nyame ne nyam se anyum a me wo gu studio no doso business woman na sabe ontonyum no onde na dwuma na wo ye e wo okanhye eye ekro ba ko wo enkran bonten so na no wo fira achim dina people okwaso okodi pa sada be ya ne nsabe ko na no na ezanse wo nyame mu gidie na asema na me kana no panse onfa na no nkan kwase asem onfa na no ammo nkuguo ema ne ho na okache ne kra se me de nyame akafa me ho no ebebem no ampani ampa hwe ne bebe nyame ede na kodu obi anankoda amanfo ma ntwea no ene we no obi amantwea afoforo mo ne betuma beda ne nchen mimpo nyame amaduma misi mi dan mimpo mende amuda oyiwa na dan mitimi kuno fie so oba wa afọ de ti wa unu ku ti fie ni wa sa si wa so de nyame hia ne mani pay odefo na obra dwuma de emfa bi nka ho nti wa wani da so asa wa do office abrabo twa wachi ma wa office se de amanfo ko ba mi ntimi nko ma sentimi de emfa so obi ani mi so no ja sa asem ne kana mi nya tie he awurade ewiem nya ne sakrana so otimi de sima asisa nipa da sani abrabo a wo de na ekitwa bi no nyame betimi de wa hye watamfo ani wo wa mra wo je no awurade na di se wa nyina ani a amam wa nyi Yesu Kristo ani a no wa ni na chi a amam mpacho mama kasam kitwa bi mitio onyame bo hye ne bebe mama wa enye se sa abre bi a woni namba bi basa na bebe mama wu e wo se wo pa wo ho achi abrabo no yabobi batedu bebi ni mi hu se e wo se mi jai sa ne mani nyina na me fa nyame na me fa ne yie na me sum ne yie na kakra na nyame de aboa me no me yi bi buo na dwuma na me di bi buo afoforo so o masem mobo hwe ya na me bisa me ho se ana ade wo ya me ye nti na ma ne ami hu koso ya na ade ba de na oye me nya be ma wodi nyame hu me mobo kakra na ne ma start se esisa no me ma menya me so mu ye din amen na me yi eniema bi a ensem fata afiri makwam na me so nyame mu yi na me wo ma me bi wo kaso a oya apostolic sofo yere ni kun ye apostolic sofo na ma me ni odifo na mo bi so na me hia ma me no na ma me ni ya ma me abrewa a wo ye na sori a kire se ohia mo wa bebere na e kama kuma se ma me no bribia memoa no bribia memoa no asori amekọ de nyame adom mesofo de yema no but abrewa no onu de
enye ma no enti biribi ya meko mam no bi me tidwa enema bebre na me koma mam ni sika me ye ni say na oye program oye all night a ohia nwomtofo enso abere oni ni sika de be fa nwomtofo na me di misika ma fa nwomtofo na ma sabre ni kwa ye start na me nika enti na ma fa taxi na me di nwomtofo ni omo mbo gan ne nema na mu de mo guka mu bi o taxi me yenu ne nwomtofo be ye 4 na 5 na ma so mu nyina na me de omo ko all night no ti me de omo ko all night na omo ko to nyum na be woni ni age na ama all night ni so ye de omo to nyum pa na ya chese nyame asama koso ne ye di asa no omo to nyum na ya pon a na me di misika na me de tuo mu nyina aka amen ti me de tuo mu ka na brewa no aka chem se me nkoto na omo mpaye mame na abrewa na abo mpaye mame na aka chem se me nyame me hu nyame na ni onyam me say amen anya baako anya mienu ebibia me ko bia so e wo se bi didwa nema bebre na me de koku abrewa no wona me maniska ka ho me wie nso amasa ya twia enyumtofo ne ka maso wi me wo mu mitimi ya party ma enyumtofo mitimi ya party ma enyumtofo ye program ede ne ma wo yes anyoma no bibi ka me se menye sa enti enne no mi hu ne mi hu ya na mi bisa me ho se ana sanye mana me ye o beje di se omo ano mu ni mu nyum to ana me di omo kobo maame no all night ni ade na me chi omo ka no sisi anyame be ye mi mom nyum tuni no omo mu nya nyum mu ba bontin da wo omo ye backers shabofo no omo na efa wo mu enne mi ma be ye nyum tuni na omo ene mo back me eye me wonwa enti se opese nyame on hira wa ye adoye ma afro amen ehia fo mobo amen enyanka bi mobo ekunafo nso aya kai wom unim nansan ya mi follow me mpo me yedida enti wode ba ekunafo emuwa ya wo no kaka me di support no nyame hira wo in fact nanu me yodi obi ma ni nyame gusto o ye no ya na bro ma dwene menti ase no kre ni anwo ye no nyame on hira wo sa bo ni nyum na abo na me abam no ebebam no sa bo baako ye wi ane akola so ane so na ya ma na bye bye ene de wa man kanyo onyame adechia bia ne mu nsam ebire bia ne de nyagopon oye sa na wuti Ahenkan fam wa nya adwen sakra na wa antrenten onyoma bi na wa nya yedie ya yedi bia me de me ka kire wo praying me ga nyame nhia me na me yo trofo me ka ni praying de nyame ayemi se mama mani anso an ma jimi papa de nyame mi odi Ahenkan me ka biem se mani anso no ma na awurade asea na odi bone ni dwamambofo kromfo atetekwa etesame na nyame wo mobobi atome so me na me setimi koma no me wo bebe me di mititoa na mangasa awurade achira me a na me gasa me bra kama jimi me mre udidi mo bi nso bi di me gasa me bra kama jimi shira se nyame shira papa bi na enyame gba shawa share na ide abem drop the track again radio papa Kosi se me hu mi shira no mi ko won joda kosi se me du mi bo se ni wa na nya mi wo se mi boy anyame na so bono onyame wo se mi boy o na nya mi wo se mi boy die eye de nara e bebe mu amio mi ya mi subia mo na mi ni aro won subie mi ni aro hobiem mi di mi ti ya Abu Shirano. Me was a me boy. As I do for you. Papa no was a me boy. Nanya me was a me boy. Yeah. And then move at it. Juliani mo binsani mi de jeje be pe mo ko me ni ma
mi bueno. And microphone go so manu mame. Ya fast mame. You come say mame no ati afa so waye wade kwase afedi e. Oposo wadege. Dig me. Ka. The best radio station in the East, Ahenkan 93.3 FM. Odotima, Finchini Odi Ahenkan. Afa pra. So, we are too fast. Hey,
Thank you. Me set you for bem. And woman me shitty papa. So my mama near mammy also. No me nya na jinibia. And we am in Babombo piece of more. Pacho, and then now what treat me here on live. Oh, piece of him. Hey, amen. And then now what treat after church 1 p.m. Watch out 2 now. Not me say no their face so said their face so here. Because Ochimai, yeah, her man say. Yam benefit na ahemfie by the mu. Ye de gina ho. Ya ahemfie na ebu by yan de ni pedua na gina ho. Pacho enwum to de deda akona nkomhye wom na gidie ni anidaso wom yi. Say performance kakra menu ba danedi. Me so bambi na de wo ka no kana minti 0201 944 485 edabia ni de nyame ye enne de eye kwasiada foforo kra o radio iso 0554 820 910 0554 820 910 0201 944 485 why and o milane so me mo akwaba Odi Anwa la awunuya Medasio anwa ana mama me kra butu Hey sister no na me nsira no Amen onsira no na ade ba ko so here